Ko tā te rautaki i whakahou hapori o Tāmaki Makaurau, he whakapai ake i te noho a te marea, i roto i te 25 tau e tū mai nei. He maha ngā whare kāwanatanga kei te whakarākai hia ake i raro i te rautaki nei. Engari ai rā nei, mā reira e mate ai ngā whānau rawa kore ki te nuku ki te koraha o te whaitua. He tirohanga kawa ki te hāpuri o rua pōtaka. We need the government to come to the party and say, look, let's sit down, let's just have a little look at this again. Hazen is all right! I te āhua nei kua whakawahangutia ngā tangi a te iwi. Ko tahi rau ngā whare kei te haria ki wāhi kē. Ina nahi i tai a tinana mai te minita mo ngā whare a Phil Heatley ki Tāmaki ki te whakatutuki. I te kaupapa nuku whare me te koro matua a Leon Brown. Engari kahore te iwi noho whare I haere. When they do come here, they don't actually ask the community to come. They only ask the big hierarchies to come, which have no input to the community. And this community doesn't like to be dictated to. They know the answers to their struggles. Kei te mataku te hāpuri nei mo te kura kaupapa Māori o Pua o te Moana Nui Ākiwa ki te nuku ngā whare, ka nuku hoki ngā whānau Māori e whakakia ana I ngā rūma o te kura nei. We've fought for 20 years to get it here. Now that it's here, there is a high possibility that it could be taken away from us if our tamariki and their whānau are moved out of the area. That won't happen. E ai ki te mana pāti, kua wikitoria te iwi noho kāinga, ko te tikanga ka haria ngā whare I mua I te marama o Haratua, engari kua whakatoroa ake ki te tau e tū mai nei. Pōtaka Maipi, Te Karere.